Dokumenti yok, anası yok. Yemeden ötbugün istedi. 8 kuruş kilo. Kuruş kilo. Bu ana azizlikten içi bana kol salgan. Koltasam koyuyorsam. Bana kol salgan. Kim otasın mı? Ana o yerde sabri ayal var. Adamın ayalına kol salgan. Bu prema tike kaldı. Ben özümü kitap kılgan. Mына жерде мына козогаян кол салганда бул дейт. Итпи, карышкырбы белгисиз. Мынаны дагы мындай алып капталын тиштеп, мойнун тиштеген. Мынантип карынын жарып тартып койдум аны. Ушул мына коронун ичинен тытып кеткен да. Калганы Кудай сактап тынч калган. Тамдын ичиндегилерди полный ичин жарып, тиштеп өлтүрүп. Бak buna kadar tartıp koyacak. Bir kadar yönetmeyeyim. Ошол баары жок туштар жок. Кирсе ошол баратан тайынан кирет. Кирбесе жок. Ит жегени же карышкыр же чөөрү келгени белгисиз. Мына байланып турган козу дагы ыргылжың болуп турат. Мойнунан тиштептир, ичин жарыптыр. Бул эми өлүп калат, мал болбойт да. Şu korodon tam içinden polunu için canı çiğip etken. Тоото айылында ушундай койлорду жеген иттер пайда болуптур. Саз эле тамактап, кекептеген алып коет экен.